abimana yaboneye umwanya kugera ahangaha mukaba muri aho imbere y'Imana. Imana ibamurisha. Abashimiye n'abakozi bacu babonye ko uno munsi ko ari ugomba kubwiriza ijambo ry'Imana. Nabashimiye. Imana ibamurisha. Muri iki cyumweru habaye ibibazo byinshi, abantu bararwaye. Ndatekereza ko nta muzima noneho kibaho, urimo kugera mu bitaro ugasanga biruzuye, ariko dufite Yesu uzukiza. Imana ishimwe cyane. Yesu yaradukijije, niwe uzuvura. Habe niyo yaba indwara igize igihe, Yesu arayivura kandi akayikiza. Humura uzakira. Imana ishimwe. Turambure za Bibiliya zacu. Mu gitabo cy'Abaheburayo. Abaheburayo nahabonye Abaheburayo 12 sura 12 verse 14. Harimo Jonas nawe araza gusoma mu Kirundi ategura. Dusome. Mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Imana ishimwe. Jonas dusome. Haravuga ngo mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa, kuko utejejwe atazoraba umwami. Amen. Dusomye iri jambo, bamaze kumbwira ngo ninjye uzabwiriza, shakisha muri Bibiliya ijambo nshobora kubwiriza, ariko Imana impira ijambo. Imana ishimwe cyane. Imana irambwira ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, ngo yuko utejejwe wese atazabona umwami Imana. Imana ishimwe cyane. Nashimiye abaririmbyi barangije kuririmba. Umutima wambwiye ngo babwira ngo basore baririmbe, ariko nsanga ntabisabiye uruhusa, tuza tugira ubwoba bw'abakuru. Bona ntabivuze tuza tugira ubwoba, abakuru ni bakuru. Ariko mwaririmbye neza. Imana ibamurisha. Kandi indirimbo yanyu nayumvise niyo kuduha imbaraga zo kuduga tuja mu bwami bwo mu ijuru. Intego yacu si ukuba mu isi, intego yacu ni ukuja mu ijuru. Icyatumye tuviriya hose ryatunezereje. Pawulo yaravuze ngo ibyari indamu yanje, ibyo nakundaga n'ibyanezerezaga, n'ibyari byiza, ibyo byose nabonye ko ari ubusa, nabonye ari amase, ariko nabonye igifite akamaro n'ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Arongera aravuga hariya mu Bafilipi, aravuga ngo reka mbabwire mbamenera akabanga, aravuga ngo iwacu ni mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi iyo niyo tuzaja, kandi niho hazaba umukiza wacu. Iyi mibiri duhaye tuja mu bitaro, duhaye dushima barwaye, duhaye tuvuga ibyo twabonye, indwara abana baraturwariye, ababyeyi bararwaye. Iyi yose izahindurwa, tuzasara umwami Imana wa Musa. Amen. Amaze dusomye ijambo ahangaha muri Bibiliya yacu ritubwiye neza cyane. Amen. Riratubwiye ngo mugire umwete. Reka mbe nkuvuga umwete gato. Umwete iwacu bavuze mu Kirundi bavuze ngo ni ugukurikira. Ngo kurikira, tusubira inyuma, tutinye, ngo mugende.
ariko hano haravuga ngo ugira umwete ni uguhoza akarenge udasiba n'umunsi umwe. Ndatekereza abantu bagira umwete n'abarimu b'amashuri bagenda ku wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa gatanu, uwa gatandatu adasiba, kandi yasibye akaba umunebwe diregiteri aramwirukana. Siko bigenda, ariko agira umwete kugira ngo azabone amahera, abone icyo abana barya, abone icyo ariho inzu, abone uko abaho. Uwo ni umwete. Kubera umwete w'abakirisitu bagira, dore igikorwa gihari, Imana ibahumugisha. Iki gikorwa cyakozwe n'umwete, umwete w'ijambo ry'Imana. Abana bamaze kwakira mpemu ibarimo. Aba ni babandi bamenye icyo bakurikiye, nibo bagira umwete. Yuko ibindi bihugu nasomye muri ibi bitabo, soma mu gitabo cy'Ikirundi kivuga amahoro, soma mu gitabo cy'Ikinyarwanda kivuga amahoro, soma mu gitabo cy'Igiswahili nacyo kivuga amahoro, kugeza n'Ikifaransa. Ariko abaturage babo tibaza bagenda bayavuga, ariko mwebwe mugenda muyavuga. Imana ishimwe cyane. Uhura n'umuntu yaza kukuramutsa ngo ni amahoro, ku manywa yaza kukuramutsa ni amahoro, umugoroba yaza kukuramutsa ni amahoro. Yemwe njewe nkunda umuntu ndamutsa gutya ndaryoherwa. Imana ibaha umugisha. Ayo mahoro ababemo, ayo mahoro agendane namwe, ayo mahoro azabane n'abana banyu, ayo mahoro azageze ku buzukuru. Ariko muzabona amahoro muri Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Amahoro ni meza cyane, nibwo butunzi bunini, butunzi dutegereje nubwo kubona amahoro. Ibibazo n'ingorane zo mu isi zizaba zishize, ariko kizatuma icyo twakurikiye nuko uzabona amahoro atashira, atangirika, atabaho. Haleluya. Amaze y'umwanditsi aba ariko yandika, arongera arandika aravuga ngo mwezwe. Kwezwa ni ikintu cogeje. Uzugenda uri umushitsi bakaguha amazi ndapfuye n'inyota, umuntu akaguhera mu ivere cyangwa igikombe gifite akantu k'agacafu, ya mazi uzuyanywa kubera ukagira isoni ukanywa. Ariko iyo uyanyoye ntaza kumara inyota, ntacyo aza kumarira, ahubwo uzuguma kumva ku mutima hatabaye neza. Ariko iyo aguhereye mu kintu cyiza, ya mazi amara inyota kandi wumva uguwe neza. Imana ishimwe cyane. Amaze iri jambo riravuga ngo kandi mwezwe. Kwezwa mu ijambo ry'Imana no kubukiranutse, udafite agasembwa muri wowe, udafite akantu kamwe katoshobora kuguhuza n'Imana, nuko buri muzima mbere y'amaso y'Imana. Imana ishimwe cyane. Ariko turaganira ijambo rivuga ngo kubana n'abandi bose amahoro. Amahoro. Turaganira amahoro. Bwira mugenzi wawe ngo amahoro. Amahoro. Imana ishimwe. Katuganira amahoro. Amahoro ni iki? Amahoro azakora iki? Amahoro azatangwa nande? Turaza kuvuga uzutanga amahoro. Amahoro atarayabisi, amahoro y'Imana, amahoro y'Umwami Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu niyo yaduhaye amahoro kugira ngo tuboneke tukiranutse kandi twera. Imana ishimwe cyane. Aya mahoro agize igihe abaho, kandi agize igihe yarabuze. Dusanga igihe Imana iremye Adamu, Imana yaremye isi, iremye ijuru, inyanja igenda ica mu mihongoro igira amazi ya za Rusizi n'izindi nzuzi na za Tanganyika, iremye inyamaswa, intare n'izindi mpyisi, iremye ibiguruka n'ibikururinda hasi. Ariko ibona ataritosha, ibona hakwiriye kurema umwana w'umuntu. Imana ishimwe. Kandi mu kumurema Biriya yaravuze ngo nibigende bibeho,
ariko mukure mu muntu yatoza kondo ikora akazi, irakora irema kondo, ifata kondo kagira umuntu iravuga ngo uyu azosa natwe. Imana ishimwe, turasa n'Imana kandi ko tuzaza tukurerekana, ariko ni kwerekanwa tuzasa n'Umwami Yesu. Imana ishimwe. Imana irema Adamu, imaze kurema Adamu imushira muri Edeni, ibona atari ngombwa kuba wenyine. Niko pasiteri azabwira abajya basore ahangaha, buri gihe cyose icyo kigwa turagihorana, kandi iki kigwa cy'amahoro tugiye kujamo ni ikigwa gikomeye cyane kandi kigoye cyane, ariko wagikurikije kiroroshe. Imana ishimwe cyane. Ibona agomba kubona umufasha, imuremera Eva kugira ngo baze baganira bahana inama. Eva baho bagituye iminsi mike, iyo bagize yoza Satani yitwikira inzoka, iza mu cyimbo cy'inzoka, iraziza kubwira Eva, iramubwira ngo Eva we, ngo burya none Imana yababwiye iki mu masezerano yayo? Eva aravuga ngo iratubwiye ngo tuzagize imbuto zose ziraha, ngo akiriya mbuto tukayikoreho, ngo kandi nitwayirya ngo no gupfa tuzapfa. Imana tubabarire. Amen. Nitwayigiriya mbuto no gupfa tuzapfa. Ngiki ijambo yababwiye, ariko iravuga ngo ziriya mbuto zose murazihanguriwe kuzirya. Iramubwira ati reka suko nimugende muyirye, ko turavuga dutambuka dufite intego yacu. Iravuga ngo nimugende mugiriya mbuto. Eva aragenda arayitotora ararya, akiriye yumvira ryoshe, arinda umutware wiwe, araza aramubwira ati nawe ujya ku mbuto, iyi mbuto ngaho yirye. Ariko ntacyo yavuze, yavuze ati reka yitwara y'ubujiji, yamafata aratotora nawe ararya. Amaze kurya amahoro arabura, niwo munsi amahoro atangira kubura. Aho hari ibintu bigeze bine, reka tubivuge. Ijambo rya mbere amahoro yabuze kuri Adamu na Eva. Ijambo rya kabiri umuntu abura amahoro n'Imana. Ijambo rya gatatu za nyamaswa Adamu yise amazina yose ziramuhunga, amahoro arabura. Inyamaswa zira zose, intare mu giti ntama, intare yariko yagazagenda yisiritaho, akisirita ku ntare bakaryama bakicara. Ariko uwo munsi intare irahunga, itangira guhigisha umuntu kumurya, umuntu atangira kuyihiga kuyica. Imana iraza ngo yaza igihe cy'amafi ya nimunsi, iraza imaze kuza ngo Adamu arahunga, ngo agenda yambara ibicocero, sinzi uko mubyita nuko nyine, ngo yambara ibicocero, ibintu by'ubucafu, ibintu bidakwiriye. Adamu yari mu bwiza bw'Imana, icyaha kiza kigukura mu bwiza kikakujaniriya, kikakwambika nabi, kikagushira habi, kikakugaragaza abantu bose bakamenya ububi bwawe. Adamu uwo munsi ubwiza bw'Imana bumuva. Imana iramuhamagara ngo Adamu, Adamu urihe? Ijambo ry'Imana nubwo ko rirahamagara, riraguhamagaye ngo usi urihe. Imana ishimwe cyane. Urihe? Mana yambwiye Adamu ngo urihe? Nubu rya jambo ntiriraceceka, ko riraguhamagara ngo ese urihe? Uri hano? Ntiwoba wicaye ahangaha ariko utaraha, uri mu bikorwa byawe, ariko urihe? Uri muri Yesu. Uzi icyakuzanye, uzi icyo ufite, uzi icyo ukurikiye. Urihe? Abaza Adamu ngo ese, Adamu aravuga ngo numvise imirindi yawe ndahunga. Cyagiza gitera ubwoba, kandi mu munyabyaha azahunga ntawe umwirukanye, azahunga, aza yigaragaza, aza yivuga, ntawe amuvugishije, ntawe amubajije.
Adamu aravuga ngo numvise imirindi yawe ndahunga. Aravuga ngo Adamu wariye kuri ya mbuto. Adamu ntiyemera ko yagiriye, atangira urubanza gutandukana n'umudamu. Mwarimu aratubwiye ngo ndabwo ari umudamu ngo n'umusheri. Ubwo Adamu yari afite umusheri wiwe, atandukana nawe aravuga ngo ni wa mugore wampaye. Adamu yari afite urubanza n'Imana kubera ngo baburane baje muri tribunal. Yande Adamu atangira kuvuga ngo ni wa mugore. Yakubita amavi hasi ngavuga ngo Mana mbabarira. Kwaka imbabazi kurananiranye ubu ngubu. Umuntu asigaye akora icyaha kanga kwaka imbabazi. Tayaka imbabazi. Ariko kwaka imbabazi kuragora. Adamu aravuga ngo ni wa mugore. Wa mugore Imana iramuhamagara ati Eva byagenze gute? Ati ni ya nzoka. Amagambo atangiye kera. Adamu n'umugore barasidakanye. Ya nzoka yari mwira wa Eva biratandukanye. Za mpyisi zirahunze. Wa muntu abaye umwanzi w'Imana. Imana iravuga ati kuva none niwabona inzoka uzayikubita umutwe. Nawe wanzoka we niwabona umuntu uzamujya agatsinzi. Amahoro arabura. Imana ishimwe cyane. Ariko amahoro twaje kuyabona muri Yesu. Musa aca ku musaraba bambura amaboko aravuga ngo mwese barushe n'abaremererewe nimuze ndabaruhura. Imana ishimwe cyane. Amaraso ya Yesu Kristo ntabwo ari kanya ibitungwa yayandi yo mu Giputa. Oya turahagera. Reka mabwire ko abantu bari mu gutandukanywa n'ubusa. Ndavuze amagambo ari mu kubera ahangaha kundi tuhaye dushingira abana. Umuhungu ari mu kugenda agakunda umukobwa. Yarabaye hariya akunda umukobwa. Umukobwa nawe akunda umuhungu barakundana. Bukeye bati turaje mu rusengero pasteur adusengere. Baraza bashitse pasteur arabaza atese wa muhungu ni wewe wakunze uyu mukobwa? Nawe baraza kuvuga cyane ati yego. Ni wowe ati yego. Twese turi mu amatwumva. None ko wamukunze uyu muhungu niyagira ibibazo niyagira ingorane ari mu kazi kagashira ubukene bukinjira uzagira ute? Ati nzamusengera nongere ndamwihanganire. Mani bamurisha. None niki kizabatandukanya? Ati ni urupfu. Wa mukobwa we nawe niki? Ati nuko nyine nzamusengera kandi nzamwihanganira kandi ntituzatandukana, kizadutandukanya n'urupfu. Pastor arasenga ati mugende bahaye umugisha w'Imana ubane nawe. Imana ishimwe. Amen. Baragenda hasibye kabiri baja muri dushe koga. Baragenda baja gukaraba. Bashitse wa muhungu afata korogate arayikarabisha nyine ayishira kuri atangira gukaraba. Umukobwa ngaje gukaraba ayifata hano hepfo arayicyonya yose ahangaha irarenga ahangaha. Niba afata hano hagati yama agira yaturuka inepfo yama turuka indorugura arafyonya gutya. Ya uzuko nazanye umugore w'umuhari bifukwe. Wowe ufatanga ugafyonya hano korogate yandukaye hari bishuka mushira kuri brosada. Ya unanije korogate hari kinga zashobora. Ibintu byose agiye ko hari bisha. Bati ibintu byabuhambira ugende. Hashira mwite. Haguruka tora inzira ugende murananiranye. Wowe unanije korogate amasahani yagiye kumenagurika n'ibindi n'amateleviziyo agana. Tachiza tukiboye aragenda. Kambabwire ko abantu bari mu gutandukanywa n'ubusa. Kubera kutagira amasengesho. Ubusa uri mu gutandukanya abantu. None korogate yotandukanya abantu.
ariko nuko utagira Yesu muri we. Imana ishimwe cyane. Ariko ufite Yesu azayihangana. Yuko kwa kwihangana mwumva kwarabaye, kwa kumusengera kwarabaye se, rwa rupfu se bararurinze nta na kimwe. Ariko nuko gira Yesu nta mahoro. Mahoro tugiye kuganira nta mahoro atazanwa n'abatunzi, nta mahoro tozana ngo yuko wakize, nta mahoro tozana ngo yuko ngo wize ibishuri, nta mahoro tuganira amahoro yazanywe na Yesu Kristo. Wamusanje kuducungura. Imana ibona biriya yakoze ibwira Adamu, iramubwira ngo no kubyara muzabyara murushe, ngo no kujya muzajya murushe. Abona ko ririya jambo akwiriye kuriretira akarikuraho, bituma atanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo aze kuba impongano y'ibyaha byacu maze turonke ubugingo bwawe. Imana ishimwe cyane. Dufite ubugingo n'ubwacu twarabubikiwe. Yesu yaravuze ngo ndaje kubaha ubugingo. Timukiri barya bisi bazocungurwa n'amaraso y'intama n'ay'impene, turaba gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo, amaraso y'umwana w'Imana. Ayo niyo yaducunguye. Tekereze neza nimba amaraso ya Yesu akurimo. Bamaze kumbwira ntekereza iki gitabo cy'Abaheburayo. Iki gitabo ntikigira uwacyanditse. Uwacyanditse yaracyanditse ariko yari inyegeje, yanze kwivuga. Kandi aha muri Bibiliya, iyi Bibiliya yera irimo ibitabo 66, ariko iki gitabo kimwe uwacyanditse ntiyivuze. Kandi impamvu ari impamvu yatumye ativuga. Yaravuze ati ninivuga, icyo gihe hari systeme yo gutwika ibitabo, yuko yashakaga kwandika hejuru y'abari abakirisitu bari muri kiriya gihugu batotezwaga, bafatwaga nabi, bari mu buja, bakubitwaga, bangazwaga, bicwaga. Agahinda n'umubabaro karaba, aravuga ngo se ko tugize agahinda turakora iki? Bari abantu twabaramira gute? Dufite izihe mbaraga zo kuramira bari abantu? Aravuga ngo reka nandike icete cy'Abaheburayo. Imana ishimwe cyane. Amen. Aracyandika. Akimara kucyandika, icyatumye acyandika gutyo ari inyegeza, ntiyivuga izina, ngo yabonaga navuga izina ngo barasoma izina, ngo cya gitabo bagitwike kidasoma, cyangwa se babone izina rye bitume bamukurikira, bamushakisha, bamufate, bamubohe, bamukubite, no gupfa ashobora gupfa. Ati none reka nihishe kandi kugira ngo bumve. Icyo gihe aba Baheburayo b'abakirisitu bari bamaze kunanirwa, bari bamaze guhura n'ibibazo, bamaze gusubira inyuma. Abenshi bariko baje mu yandi madini, baravuga ati reka tuje mu idini ry'amategeko ya Mose, batereka tuje mu idini ry'Abayuda, batereka dusubira inyuma. Kandi ubutumwa bwari butarakomera, ngo bari batarakomera katika imani. Ariko twebwe twarakomeye hano kuri 13, nziko twizeye ko Yesu ari umukiza wacu. Imana ishimwe cyane. Bituma yandika icyo gitabo. Abagisoma, abahigaga abakirisitu baragisoma, umuntu wese aragisoma. Bashakisha uwacyanditse arabura, batangira gushakisha, bati none yo bari Pawulo, bati none yo bari Luka, bati none yo bari Apolo, bati none yo bari Filipo, bati none yo bari Sira, bati none yo bari Tito. Barashakisha ariko nabugingo n'ubu ntibamubona. Bariko bavuga ati naka atazi azi Igiheburayo ariko ikigiriki ntakizi, ati naka azi ikigiriki atariko aratomoye, atariko sibo bari kwandika ikicete. Ibintu bagenda badatone, tubabona umuntu ariko uyu n'umuntu wari mu mwuka w'Imana. Imana ishimwe cyane. Yashatse ko ubutumwa bugera hose, ubutumwa bugera hose. Ubutumwa buragoye, ubutumwa bwageze iwacu, bumaze kuhagera, ababwakiriye mbere
ngo bari bake. Yari umuntu umwe aba hano mu Cibitoki, ugasanga undi mu Ngagara, ugasanga undi muri Ville, ugasanga undi Nyabugete, umuntu umwe. Kandi ngo aho bajaga kwakirira ubutumwa barashikaga bakagira umukutano, ngo bagahura bakarya inkoko. Inkoko murayizi? Muzi inkoko? Bakarya inkoko, bamara kuyirya bakaza bashika ababyeyi bati yo, bati yazanye ikindi kizini, ikindi kidini, ngo sinzi ibintu yazana by'ibyaduka, none ibyo byaduka ngo bisigaye bijya inkoko. None wowe wari inkoko ntiwonkamira inka, wowe wari inkoko ntiwonywera amata y'inka yanje, genda ijiyo. Wabaye umukirisitu babitaga ngo nabahirika. None umukirisitu wowe ibyo nibiki wazanye mu bana banje mu rugo rwanje wa mwana ngo yari inkoko. None inkoko ntiryoha. None inkoko inkoko si wanga tubona umubosi. Guca inkoko niwe mugabo. Ariko icyo gihe wajyaga inkoko yabaga kizirwa, ntiyegerwaga no gushaka. Yazaga gushaka umukobwa akamubwira ati reka bavuze ko uzi inkoko. Babizana mu babyeyi nibo bigaga uwo bashingira, batire kuriya ngo sinzi ibyo yaroyemo, bati kandi azajya inkoko, bati nta wamuha umugeni. Byari igicibwa. Rumva hanyuma iwacu bakwikanisha cyane, inka 20, inka zirenga izo, inka 10, inka kuzamura. Iwe bamwimaga n'inka zo gukwa, bakamuha kamwe akagenda ashakisha gusa yirukanka n'agakamwe, akazana umukobwa, kandi wa mukobwa akaba adafite valere mu rugo kubera ngo yabaye umukristo. Ariko ijambo ry'Imana ryariganzuye. Imana ishimwe cyane. Iwacu n'abakristo, umupagani wogenda umushaka ukamubura, ukirirwa umushaka ukamubona amanywa abaye, umunsi ugiye kwira, ariko bose bakiriye ubutumwa bw'Imana. Ijambo ry'Imana riza rigera hose. Imana ishimwe cyane. Habe muri Shine byari byaragoranye ndatekereza. Setungu maho yari yarabyanze, arabyanga, aravuga ngo nta dini rizagera iwe. Aravuga ati reka nta butumwa bwiza buzagera. Beraruha bavuga butumwa baragenda bakaja mu ndege bakagenda batibura ibitabo. Umwami akavuga ati mugende mutora biriya bitabo byose mu bitwike. Hanyuma bakabitwika, abandi bamwe bakabinyegeza. Bajya babinyegeje bya bitabo byarahasigaye, kandi bya bitabo byavuze ubutumwa, ubutumwa bw'umwana, ubutumwa bw'Imana, ubutumwa bwa Yesu Kristo bumaze gukwira isi yose. Imana ishimwe cyane. Ubutumwa wabwanga, ubutumwa waburwanya. Rega abakristo bafite imaki, baracyafite amahoro kuri iyi si. Iyi si nimba ifite amahoro n'abasenzi, abahaye basenga Imana. Bavuze ngo baza basenga ku wa mbere, ngo bakageza ku cyumweru. Ngabariya bafite inkingirizi, ngabariya abantu bagikomeje isi, ngabariya batumye dusinzira, ngabariya bari mu gutuma uryama ukabyuka, nibariya bahaye basenga bapfukamye mu mavi yabo hasonyotse, hari bikomeye. Ngabariya baduhesheye amahoro. Turi mu kurwara gripe twayikira, ugasanga umuntu ari muri koma akavamo. Imana ishimwe cyane. Amen. N'amasengesho yabera. Imana ishimwe cyane. Amaze uyu mwanditsi aba ariko yandika, ariko iri jambo nasomye riravuga ngo ugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, ngo kandi n'uwo kwezwa, ngo yuko utejejwe. Amen. Iryo ni ijambo rya kane, ngo rihujije ariya magambo yose karatatu: ijambo ryo kwezwa, ijambo ry'urukundo, ijambo ryo kubaho neza, ijambo ryo kubana, ijambo ryo kwezwa. Ariko abo bose amagambo karatatu ndebo yabyo no kubona umwami Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Wezwe kandi ubane n'abandi amahoro. Amahoro aragoye. Reka tuvuga amahoro.
niyo ntego yacu twashatse kuganira ikibazo amahoro arabuze muri iki gihe. Umugabo abuze amahoro. Umugabo ari kugenda ku kazi, akagenda akazana ibyo kurya, akazana imikata, akazana ibyanwa, akazana ibindi byose, akaza ishakoshi yuzuye. Ariko yashika umudamu agasanga umudamu yarakaye, habe no kumwakira ishakoshi ndayakira. Agatuma umukozi akagenda akaza kuyifata, ntaseka, ntavuga, ntagirate. Umugabo bikamuburira, azana abashitsi ntabakiriye, amahoro ugasanga mu nzu, amahoro ni make. Umudamu nawe aho yari, umugabo akajya ku kazi akirirwa avuga, akirirwa aseka, yajya kwinjira yashika mu rupango, umugabo ahangaha mu gahanga hakaba imitsi, ugasanga yakanyaraje, ntaseka, ntavuga, ntagirate. Umudamu akanja kwicuza ngo yasizere y'amasaha azaziraho, ndapfuye noneho. Usanga mu ntebe ntihazarara, ikizu kikarara gutyo, gifite ibihumbi 6-10, amahoro akabura. Bantu benshi amahoro yarabuze mu nzu, amahoro yarabuze, amahoro ntayahari. Twavuze ngo tuganire amahoro atarajyayo kuvuga ku muntu, tuganire amahoro y'Umwami Imana. Ukuntu hazagera mu nzu, amaze ugasanga inzu yose irakeye, amahoro arahari. Usanga amahoro atayahari, ugasanga umuntu yabujije abandi bakorara amahoro, ugasanga muri parcelle amahoro yarabuze, ugasanga mu gihugu amahoro yarabuze, ugasanga mu bantu mukorana muri societe amahoro wababujije amahoro. Ariko dore ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana riravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abandi bantu amahoro. Turarangije, turavuze ngo dushaka amahoro y'Umwami Yesu Kristo, dushaka amahoro. Mwari musomera hariya muri Zaburi 34, tusome 34 n'ivesi 14, sura 34. Zaburi 34 14 na 15 havuga ngo tandukana n'ibibi ukora ibyiza, rondera amahoro uyakurikire kugira ngo uyashikire. Inyonga z'Uhoraho ziri ku bagororotsi, n'amatwi yiwe ayabangira ugutakamba kwabo. Amen. Haravuze ngo ushake uve mu bibi. Abantu baheze mu bibi, baheze mu byo Uwiteka yanga. Ariko haravuze ngo uje ubuza ururimi rwawe rutavuga ikibi icari cyo cyose. Uzubuza ururimi rwawe, ururimi rwawe urinde kuvuga ikibi, ururimi rwawe rwigenderera abandi, rutinya abandi, rwubaha abandi, ariko cyane cyane rwubaha Imana. Imana ishimwe. Amen. Harongeye yaravuze ngo va mu byaha uje ukora ibyiza. Tiwakora ibyiza uri mu byaha, ariko va mu byaha. Rya jambo ryavuze ngo mwezwe. Kwezwa no kuva mu byaha, kwezwa no kureka ibibi, kwezwa no kugira amahoro n'abandi bose. Imana ishimwe. Jambo ry'Imana ryavuze ngo tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro. Urukundo rw'Imana naho ruba. Randitse hariya muri Yohana 3:16 aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Imana ishimwe. Kuva wa munsi wa Adamu niwo munsi amahoro abura. Ariko aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Shiraho iryo jambo. Umwana w'umuntu ntarakunda undi cyane, agukunda buke. Ikibazo cyaba akakurekura, ikibazo cyaba akakuvaho, ikibazo cyaba akakunyaga. Ariko aravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka.
ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho iteka ryose. Imana ishimwe. Dufite ubugingo budashira. Yesu yaravuga ngo iyo kubateguriza ibyicaro, na n'ubu dufite iwacu iyo tuzaje. Aravuga ngo mushaka amahoro. Abwira abaheburayo, arababwira ngo reka mbabwire ibi bibazo mwahuye nabyo, izi ngorane muhaye muhura nazo, uku kubohwa no gukubitwa no kwica. Arababwira ngo nimuturi, nimuhumure. Mukristo uri hano, ndabizi nuko uri gufite ibibazo, ndabizi ko ufite ingorane, ariko gira amahoro. Gira amahoro mwami Yesu. Imana ishimwe. Tumpepeye Bwana utukufu. Imana ishimwe cyane. Imana iravuze ngo gira amahoro muri ibyo bibazo byawe. Iravuze ngo witonde kandi ukomere mu ijambo ry'Imana. Ureke kuba nk'abaheburayo ngo bari abakristo ngo ariko babana, ngo ubutumwa bari batarabusogongera neza, ariko twebwe twarasogongeye, nta gisigaye, twamaze kumenya Yesu ko aramukiza. Gira amahoro ya Yesu Kristo abe muri bo. Arababwira ngo nimukomere, ngo kandi mwihangane, ngo kandi muhumure, ariko akarusho arababwira ngo nimugire amahoro ya Yesu. Imana ishimwe. Mu byo ukora byose, mu ngorane zose ufite amahoro na ya Yesu Kristo. Nta wundi muntu uratanga amahoro. Yesu azaguha umugisha, azakubwira ngo guhaye umugisha, kandi wa mugisha guhaye uzuki. Nimba ukiri umusore mutoya ubaha so na nyuma, abo batanga umugisha, ariko amahoro atangwa na Yesu. Imana ishimwe cyane. Amahoro, umuntu arimo kugenda akigisha abantu, ukabyara abana bawe batanu, ukigisha umwe kubera ubushobozi, akiga akarangiza agasoma ariya amasomo yabo ya kaminuza, yagaruka akabona akazi k'amafaranga menshi, ariko akabura amahoro. Bakuru be baza bati nta kindi baje bariyabaza baroga, agatangira kubahunga. Bati mama ntiyogera ahangaha sinzi byazanzanira, azaza urugo rwanjye rukarwara. Amahoro akabura kandi warize. Ariko shakisha amahoro n'abantu bose, ugatangira kugenda uhunga abantu, ugatanga kugenda uhunga, ayo nta mahoro make. Tubobera ngo yuko wize amashuri ngo biraguhesha amahoro, ariko senga Imana, hamagara Imana, ambaza Imana, Imana niyo zitanga amahoro. Tugire amahoro y'Imana abe muri twebwe twese. Navuze ijambo ryanje rya mbere ryavuze ngo nukuri mwahawe umugisha n'Imana, kuba mwebwe buri gihe cyose muza amahoro ariyo muramukanyamo. Erega no mu mutima wanyu agenda abemo, agenda amahoro, agende muri mwebwe, agende muri mwese, agende mu mutima wawe, abe mu rugo rwawe, abe muri famiye yawe, abe muri mwese, mu mahoro, mu mashuri ugira amahoro, mu kazi mugira amahoro, mu ikorari mugira amahoro, mu itorereho kaba karusho ugira amahoro. Turashaka ko amahoro aba muri twe, ariko Satani ziyatubuza, igashakisha ukuntu yoteranye tugapfa ubusa. Naho hajya twavuze ngo bapfuye korogate, abandi ikintu tobwira abandi, ikintu tohamagara abandi ngo babwire, ugasanga mwabazanye ngo se niki twapfuye, twatandukanyijwe niki ukakibura. Niki cyabatandukanyije n'uwanyu? Mwikorari murahura ntimuramukanya, njewe uri yasinza muramutsa, njewe uri yasinza muvugisha, mwapfuye iki tacu. Ugasanga amahoro yarabuze, ariko mugira umwete wo kubana n'abandi bose amahoro. Amen. Imana ishimwe cyane. Mugira amahoro yo muri Yesu Kristo. Turavuze ngo uwumva akeneye amahoro yo muri Yesu, amaraso ya Yesu akamuza. Twarangije twavuze ngo mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro nayo kwa Yesu. Uwumva akeneye amahoro ya Yesu, akeneye kuba muri Yesu ngo agire amahoro. Ukeneye kugira amahoro mu rugo rwe, ukeneye kugira amahoro mu kazi,
ukeneye kugira amahoro mu mashuri, ukeneye kugira amahoro ahantu hose, uwo nguwo niwe Yesu ashaka. Ariko umusaraba arakurinze nk'amaraso ya Yesu akubonekeho. Abakeneye amahoro ya Yesu nibarengeza amahoro, barengeza amaboko kugira ngo babasengere Imana. Abakeneye amahoro, abakeneye amahoro mu rugo rwabo, abakeneye ngo mu kazi babone amahoro, barengeza amaboko nibahaguruke. Abarengeje amahoro nibahaguruke, amaboko nibahaguruke. Imana ishimwe cyane. Bariya nibo bakeneye amahoro. Amahoro abe muri mwe, amahoro abe mu ngo zanyu, amahoro Yesu abe muri mwebwe, n'amaraso ya Yesu abe muri mwe. Nimuze hano babasabira Imana, muze hano mwegera abakozi, muvuge ikibabujije amahoro. Ikikubujije amahoro ni iki? Nicyo uvuga. Ni iki kikubujije amahoro gitumye utaganira n'abandi neza, gitumye usenga ariko ntusubizwe, gitumye uvuga ukaganira n'Imana ariko ntiwumve ko ufite amahoro muri wowe, igitumye uzugenda utafite amahoro ni iki? Ngwino ukivuge gira bagusabira Imana.